Oleh daringu, takalada ate bata tabokana ne acara pemeringi ate ne channel YouTube YKB Sumba panewe wejewa. Toma datarenge po ne lina murda murbi sukritu menda kata menengip tulup gata awalang yang betua kata wage sebaya dah. Menda kata sembayang. Ala amama anena surgana morima murbi sukritu ma prada kawikina arusaga mu ala ma pamalaing lang takau panganyange bukoro kulukurawa ma mono panganyange nena mila ate dara koko mutilu tole kama o ama ma pande to makainge ne mampakaku kalau tole kama dana ma pande kiwe pamawaikum ge pande pangeda tapi ama taka ne pebe ate mu ama kanyawe ada di tilu tole kama ina ko ne bina ne ama gai kama tada mono kama kanona we li kabolana li penunga li penanggona lungu limagu ya aku memenaka tam neilo ga kinagu kama pande ge tenda li manawaramu mono kama puisi ama mereka dekar ge mampakako ne logo tole kama lima ga sebaya ma ama tau da mendengar kuana abdoku bedenga ma orang ngarna namani mu merbi Yesus Kristu kama pepene ge sebaya ma amin. Oleh dadigu lina murda perenggra ne lodo ta dekewage wali buku renungan wasiat ne judul nawe lungguin nawe pa akange ne milaate na yala tade kewange walina kitab Mazmur kau kwa 5 kambulu iyana mata a kambulu juana lungguin nawe lina morida mara kanggu ne baramu yala na dewangu mono atengu pandaku menoto mono paku pandewekina paku doku denganga taka du tipa tendak yang yala. Oleh dari gue menorna murda merbi Yesus Kristu ne bina ne papangeda tuba na yala angeta nambani mono angeta na tau di sala na ata bokala dana pangeda bangke ata ne papangeda inana oro bana talu bawe ne papandege malana yala na dongge mila ate dar koko taka wa ikainge inda dua nawe oro nawe ne papangeda na yala bana mila ate pange ndapa paaka bawe ne mila ate dar koko na yala pedoku pedenga na Daud na kagailang takawi na ndala tengawi na Betseba oleh umana paama Uria na paama Daud na pawilinge ia akala kapa matewa na Uria laina Betseba yala na tukawa na binatan kana padukina we na paama Daud ne butu ate na yala oro perawina Daud ne pana padukinge na binatan ne butu ate na yala oro perawina Daud atiraka akita ne nyawe Daud pana makenge ne perawina mono naka arokange pana pandewekina panandoku denga ne elibia na miori patanda da ne lodo na pa etange ne pata papangeta Daud aparata kawekina naka wodo katamba madengi gai nangu miori kana tauna nadi tidak padoku padengana naka wodo katamba menenge ate mila ate manawar na yala na wainge ne baku kawodo katamba na dewangu mono atengu amubuka pandaku manoto anga dana tipa kaga dana tenda kange Allah ne ate ainana nyawe maraka pembina yala. Oleh dadigu pemenorna murda merbi Yesus Kristu mekonda kata pa akange ne mila ate dar koko na yala patandenga kuanda patarainge apokala nda manoto arosaga na miori kata tukke barna miori wainge ate amubuka perata kawekina papande wekina patandoku ndenga mono kata menenge ate mila ate manowar na yala malane ate papangeda ainana
dan tito kiwe bata aurange ne dan dua taka tapa akange ne mila ate dara koko na yala mono na yala nama nawarai na ata apandege pandoku pandengana mono a tunda kange ne parawi dan dua duka kina atenelina murda pa kananda amin meda kata sembayang pamalanyi lang utakaw amama anena surgudana matada bagoy mono makananu bage idain na li panunga li pananggo li biamu ama ma pandege ne mapakako ne kalau ketole kama na talue ama pada mapaakang ge ne mila ate dara kokom mono waida mo kain ge wadeka pada paakang ne kaloga piana roba Allah dengan nyange pada talue amarai ge ne doku dengar sagamu mono pada maparada kawikina mama pandege pamadoku dengam ina ko ama ua opi me dengar kona peduk dengama da kina gua mama kananu gane li manawaramu kanyaro makai koe parai kadekrama pampakako nina tole kama o ama lima gata baya ma ua opi madi ngara kuana peduk dengama o ngarna manimu or Yesu Kristu tablisu tagu kau kama pama papenega sebayam amin oleh dadigu duka kina alina murda perengda nelodo da bulakang ke like kue subscribe kue mono paparatung ke barna olda dawadeka ne bata paratung ke oleh kai bana bata talarang ke ne libiana li penunga li penanggona murda marbala meringina